maame part de na oyobia waba me ho asori pen. Okay. Ansana obeya konfuduma no kora no before no na me ho na na oba. No ba sorry wo. GHSO Evangelist Mama Pat Nyame Yadoma on the 2nd of August free a year Palm Plaza baby awoye ni heaven akwantu mpa ebo no e de akopie mu Weja Junction asori dan kase na eye odifo Apae life e de a woton ye e de ema no na eno ena maami ba mountain so be keka nsem se wato dan de ama eye ni kun ese onko no nko ye nyamejuma e wo hono so e kamia ye se enya de Joseph Chere ejai ne no ejai no ochena na eno nam so ama ono kra na so we a wo ye no eyade ani kunsi hoda ma mesra no eno no betoto yampiam enam so advice blessing ekonya na kwanhia e wo ne nsem no emu na eno me no kase eyade a odifo Apae life akopim wo Kingdom FM na ode asem no mu nkyeremu aba betudwa se ne na Ghana fo bi mu adwen ye omo na se de benti na nam so a ema eye sofu yi eton na sorry edan ebi mu ekyeremu anachese asorry dan de yenton se usi di manyame a enye o property enti wuntimi enton na sofu yi ekyere ne nsemu anachese eyade a odifo bi a wone ni nyina ewo Weja Junction honom na wotata no ene na se asorry ma no eba no oduo no obisa direction na sofu no abomoden e de eye ni nipa begina honom ene obisa ya ose ene efa ha no akopim wo no na sorry no ntie nam so na members no emma eno no ne eye mama party di hu nkomo a enam so emma one ni kun eba beto eye asorry dan no yankonkotie eye sofu no entwemu no embra Pacho wane toy. Oh eye nana Agradaa ni kunu no. So nana Agradaa ni kunu no ene toye. Ni kunu ne toye. Eye on se wiase no. Aware bia entiase wo mu no so oba no wade a yeso oba tutu a etwere be ma de. Okay. So atase mimi hu no se be ma no nyo obi a no wo sika. Okay. Enti oba no pese okata ni kunu ani nguase enti no. Oba ni yie ni hye ni kunu no se ni kunu no ena ento dan. Minim sa ote de meka ya se. Eni nguase na wo kan meaning what? Yamfa no se when na ukuta wa sorry dan and I also woto ana me boa na ebia Mr. Cranty so oba be tones we nye sika oniska water eniguase wo mu ne den oh se Cranty no na ono no ohye obi ase ohye sofu bi ase so enti ebra omune mehia ye no ana maame part de na oyobia waba me ho asori pen. Okay. Ansana obeya konfuduma no kora no before no na me ho na na oba. No ba sorry wo. Okay. So ntino omune me di nkomo. Say ni kuno ne hye obi ase na ompese ni kuno no be hye obi ase forever. Okay. Endi omo pese omoto asori dan. Okay. Omo pese omoto asori dan. Omoto asori dan no. But no I catch on so pese oto. Oh, and that's almost almost plan is almost sorry that out that. Before no. Na many oma disan komono pen ama na twamu kra be se 3 years. So person ton was sorry. Oh, me catch almost say because of a near be on some make na sofu bi sorry ti ame do time bi na call radio so ko kasa no mane ade a na waman nkola be gina junction ho ni nyina wo the same side ntino obi an omu bisa se henfa na software Apae life obi ye hoho no bisa se software Apae life mo se fa ha so ntino me hwe de ekoso na area ben ya oh Weja Junction okay and then all this house of chrono with the same area nyina with the same area okay ntino me imagine say Erade Kacha Abraham say on free na sase o tiso on kwasa ase foforo so na hono no Erade obi hira anya mutie aye Apae life nchemu anache se eyade evangelist mama part even though say owo akomu no mu na oboa ne kun amanyamedwuma na ni gihu opese wo ye no watimi aye ni yi eno na sofu ye kire se mama part mpo ba na sorry pen ansa na akomu eba befa no na no na Ghana fo bisa se
obi a wakwa asori na woto nwomo ene ade ye ohye nyina eye dan ye na bosom timi fa no ene no eye adwuma ema obebu nkrofo ni sika gele anasem eye sofo na ohye na se no wahu bibi sasa honhum bi anasa akom bi wo maame ni fie wantimi entutu ena akom yi ba be fa no ede ne koye abra sofo ho kwa henia mu na woto nsa fra konfo se ene ma sole me pese me ton wo ema konfo nso nam so a oton ye edema woni ni kunu na enu na manfo bi mu nso eka se na ta na tie pa dia na ne na evangelist mama part akom yi ye hwe ni yi o na wonkom oni suman bi a wode ye dwuma se ne na manfo eka no abra woka se wache na bosom na ene wababeye eye evangelist a wo preach atwe akra ede ama eye Kristo no nenu na sofu yi atwere mu anache se ne kunu no eyade a oba no epipa nanim guase unse mpembebre no yese se oba totu a etwene be mabo enti be ma bi wo hono mu ana oni sika na ahwa ministry na ni je ho ne yire etimi eboa no se ne be ya ministry no ebekoso na enso eka me yese mama part eye wodo a wonya ye ode to asori dan no de ma ni kunsa nko mbra no ma meye mu asori no obi enim ne akoba na se ne enti apapa yi ani anje hu biom na enso no ono de evangelist mama part ani ni kun ne ba ne na so ene oba ebeto eye edan no se ne enti enam so asofu enkoya asori wo mu de ontimi enchre no no so no eyade ana osi akwan bi esi one na asori ye ene ne members nkwan eno ene nam so ema wode ton eye asori dan na enam ne okasei asori no ababa ye mama part dia nyame yadom 2nd August evangelist mama part free eye pamplaza akopie mu na wasondem ho no mu akwakoya asori a wo ye dede boda wuro kire Ghana fo se enipa bia akwanya wo ho se wo betimi aba na oni o ma besum e wodankasie no mu na emom no sa wo ba na sa wo ba ba ya asori ba se na emunim ne nhihye ya 300 Ghana cedis wo ba beto na wo ba betua e ba ba ya church member wo akwanya se obema loan ma odi aye adwuma e ho e na okwa koma loan no Apae life sana no difo ye frɛ no sa wo be kan ya osisa asori dan no onyusu bi waton e de ama evangelist mama part ene ni kun Mr. Odro Kranten no mo ntokwa de wonim ho ehwe na emomu sofu bi ene tu no na sofu nso de wantimi amfa na no disem anase sofu ni din amfa antudwa aha na ye de wo AC ye wo other social media platform no aso follow yen na like na share mi din ene Empress Ann emema nyina ketwe ba kopɛ ye bɛse nhia makwa aha ye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise ye de kunja papa nko na ye de se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise ye wa kunja bia wa ha kunja bia ope bia Egypt ekunja Germany ekunja Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e ko na Isaac Nana Obiri Yeboah o de le wet o hwa kunja amisimu na wangasa o hwa kunja la we Egypt enye China de ni eye Egypt akunja we share bia no class de bia ne tie e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia opɛ wasase we so na Obiri Yeboah nko na betima mo China ekunja pɛ na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja opɛ no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja opɛ se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia 0558 78 2268 anase 0277 tie no mani 0277 469933 ekunja bia o pe no Isaac Nana Obiri Yeboah no tunchia se o pe kunja we ene ne mpa seta no ma no frɛ no ma no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa ekunja bia wa ha bia o pe ene ne mpa seta na Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha